Hai minaze ting choma I zaiklum ia wang remme namai kram keu jing kai je mingeu ting kom changna jang kai je madai ba mai ting chwa kiderein sa paulia gai radle Meghalaya Silong Times gena anui tribal me hange sam patau di bero gai be anui tribals me chuna Christian banai Muslim rasite zbame chua benefit ki gibe leisi lamge zane government gu tabam kan rob lamge ngor hange pamse teunga gu dleize former Lok Sabha deputy speaker Kariya Mundane salei zakachudlei zane BJP gu leaders ne rally bam ge salei zakachule article haichumze hadaije ket SC gu banai article haichumze hadaije kana ST gu tribal kota bamze luto gudlei zidu kachulei zisale za tribal me Hindu rasi ge bamdu Hindu rasi gidu chelang bze dalit zet hange tegai gulei zidu kachulei zisale za aizen daite be benelo designa Hindu rasi ge caste system bamze genedlei aibra me wangchang ra hange chang dizai India ramdui ge uniform civil code UCC hindi kailei designa anui popai mena lungdia gai be se customary law jana anui popai mena ram gai be jana anui popai mena rasi ibe jana anui popai si ibe lungdia kai bra mezu bam rahange no mai ta dlei chipo zigena ai gombe nchui ramege ze anui tribals meleina rasi ki magze Hindu madu Christian madu haraka madu Muslim madu opposite ze ngira ben chui sing dlei UCC banai panchayat raj system kai gai begena anui popai mena ram dia kai be kedai rama jana anui popai simugu hindi se jana anui popai mena lungdia gai be si rama te ungara ben chui ramege za anui hai mena suike lungke te ze ngira ben chui sing brame dlei ka chebe ze du chira hangya salya gai dlei Zane sasewang zebam tagachuna anilungbe Dimaso district edu ST Sidil tribes temgaluze panchayat raj system karahangge kamkeuga indelei zedu kachi delei zaimomag zechuna anilungbe Dimaso district ge ST Sidil tribes temgaluze panchayat raj system kailei designa anui puipe anui popai mena ram diakaibe kedai ramza anui gu changta du delei kagane government megu kedai changkam du delei zai anui gu kedai changra lei designa len pata kedai gu pata bam rahangge nangulei zain Assam Dimahaso district edu 6 Dipu ST parliament constituency hangge chonai kramkeu jing kaije srugri maige anui vote kai gu delei haje kerun ne delei pau zigene indiaramge tingti anui mira se chamjabam lesdu disi ize lungzebam lungzebum rahangge dana anui popai mena lungdia gai bisi te ingumze te izebam gum za indiram gu democracy disi ibesu kelungketebe nrei pachil rahang leaders imzek lang rahangge Dimahaso district pe bobam me United Christian from Dimahaso UCFD melamgene anui vote kai bige ze kacharang kang anui hangge girabe development hangge ningmagze kagene anui gu vote ze pemi hungbege kai chil rahangge klumjun ze maning jun no ze vote kai rahangge kyam gai ze lamuilei Zaina madau gdu wang changai makbe ira be mei sia be mei chimadle Lok Sabha election ge vote kar hange wang bege kaning chingbe mro device camera earphone zana mobile remeze mikige kaini lo zakachidle vote kar hange wang bam polling station ge ibremeze pungwang rahange lun ramale zakachile zainang na momagze pungwang changze bamlu zaina du polling station vote kar hange gyut bam 100 meters gina pungyut sulo zakachidle 100 meters halame bamdi lo zakachile zai vote kar hange nangni gyut zaina du nangni dage mobile phone mei camera mei earphone mei zana ka cham be kaning chingbe device moro ramza pungut solo zakachudle za ai po hindi za madau du ngomak be hindi numai gena krai be hindi le ira be hindi mei siara be hindi mei ba plamchi male lesdu anu vote kar hange gut bige anu ni mai be nchuige temakze tan modi mei kache bige za anu gu sakki hange nga go dele po zigena ai polamge nang nuidu ndagum kaning mei comments teugailo Zana Nagaland bam cham gen znai kram keu jing kai jemadai summai higin chetkana aigum hige
ting kai kai guyong begine zane de sakye begine bam ka cham ge mama teun syakam dile zakachidle zane Dimapur Welfare Junction supermarket area gedu jana higin chetkna aigum bihige ting kai kai zane de sakye biramigene himbang di brame kokyo zagari impui kite nam zane electrical wires ka baba kampet briar mazdu dam siani leje ache zane supermarket ge mama zob bam ramadu teun siani le zakachidle Zane North East State Manipur Imphal gene Nagaland Dimapur tetpe gari impui kige kaha bamben zinai kram kyo zing kai zemadai sumai ge IED bom pok pet begine teun sian le zakachule zai chige kaha teun siani bze National Highway 2 Imphal Manipur gene Nagaland Dimapur tetpe gari impui ki Kobru Leka Supermena Klo Kangpokpi District gele hegin chat kreuze kana za minute hadai ze mingeu aigum hi zinai sumai ge zai chige bom pok pet begine zemena mza te kakle bama dunga le lesdu chige bom kai beze tribal cookies metara hange no maile zakachule za indiaram ge school le sinam ramana indiaram ge election ge pjening ting ge psuite me indiaram gu election commission me perege sam se imak ba rogai luza da rod le zakachule chi poster ge rogai beze indiaram gu election commission ma tatiba kram kyo jing kai ziket hanai kum ting kum chana jang kai jematai ge chai dele ze rogai dele zakachule za ai lisinam ramana daite be zegena indiaram gu election commission ECI me tatiba kram kyo jing kai ziket mai ge chai dele ze rogai luza dagai lo designa numgai beta ga indiaram gu prime minister Narendra Modi Rajasthan ge election campaign bam ge Muslim me kira se perege sakan sia blam ge ECI indiaram gu election commission mena ma do te gai mak be bizegena rahanga numai dele za indiaram gu prime minister ne Rajasthan ge sam sablam ge north east ge civil society members me na hai pere mena penuilung sia dele north east state ge state cham Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Nagaland zane Manipur ge civil society members me na hai pere mena Rajasthan ge indiaram gu prime minister Narendra Modi na election hingde se te pangza Muslim me kira se perege san sia gai blam ge election commission me za penuilung sia za action lu rahanga rangai le zakachule za north east civil society members mramana pnugo statement ge sa za indiaram gu prime minister ne sam sablam ge za numaglu sule prime minister hangedu ningai ta di briadle zakachule loket gena hazat zana harasi perege ngaugai lakba kampet le za indiaram gu election hingdi model code of conduct te pangdale zakachule The Outer Manipur ST Parliament constituency hangya pakna be face election bam rab zegena Manipur border mege krek mui te nam dele zakat dele zana Manipur border mege krek mui te nam zakram ke jing kaijes na pakna be face election loi briat nam changule zakat dele ai gena namai kram ke jing kaije minge ting kum changna jang kaije madai ba mai ting chwa de rein sa pa wazal loi gai dele Drink